ya Radio West hamwe na TV West yabembirwe Dickson Baryahabwe hamwe na Santana Ronald baika ishomero rya Victoria's Primary School rukushangwa mutano kanso yabwize wera rutoma kwa kirente y'ekiniro huto bunuzi ahabwo umurunzi ogumuri gukora babaherezete gende nimwe mushaguze icyo tuza kuba tubine umukinirire ogubatwereza kushaka ikiniro cy'imyaka 2 na mushanju imbebaza munonga rizoba batuha ente kandi bayihayo ni staff yabo bija kwija kwekwatira no gukinira maza kwiga yenda kwebaza director wishomereri na management yona abafunde batunebinira Radio West na TV West twashagika TV West na Radio West na nente y'ekinihiro ahabwo murungi obwo bose rene bakora amakuru gabo eberango wenu bemerire hamwe n'itombito bingi Uganda negendo mu misho kandi okusima omukago twire nabo kandi n'omuganda okubatireho kwegesa okutungura omwana wensi omwana w'omunya-Uganda mwebare munonga kandi omuganda tukusimira kimwe director na management na staff yawe nabeji mwena abari kwebembera ishomero rya Victoria Primary School basima Radio West hamwe na TV West aba programs nungeze rukwegesa abanya-Uganda tija kuba turiyo abantu mwena okutureba mutweka byone bihangeri mbase kandi muri mukiniro arkacheka mbase kwa mshajika Radio West na TV West sya emyaka 2 na mushanju eye maziro muhereza egisa abantu binjo bintu byeturuka okuhinga ukora ibintu byinje bikubasa kuba mbitahizi hangeri kandi byare mbase kwa mshajika base kuba turebe ka yangarito yagumuzomye amazire confirminga abeshongozi mu Western Uganda bona tubine Omega 25623 bakabare n'abandi aba gospel kandi nakutwara Kampala Pastor Wilson Mugenda naja kwa ikwatire mushiba Aryan Skin ojike kinihiro huto bunuzi ecyo mwako gunikiza kubahebera 25 yo kwa mushanju omukishayiro gogoma kacheka kandi okutahamu no mutwaro gumwe zonka ekinihiro huto bunuzi nikishagikwa aba Pepsi Nyakajo Sacco Limited hamwe na Shehan Consultant Limited makuraga gashakwa Christopher Ayimbisibwe.